La tu la tu jamani basi. Kuwezesha kwenda mahakamani leo na kwenda kusikiliza jaji kutoa maamuzi. Swala lilopelekwa kwamba yeye ajiondoe kwenye kesi. Jaji ameeleza kwamba barua iliyopelekwa ya kuomba yeye ajiondoe sababu ni sababu za uongo. Nasema wazi kabisa kwamba ni sababu za uongo, kwamba ni sababu za uongo. Hata mawakili wawapeleka mashtaka walishindwa kuzithibitisha kwamba zile zilizoelezwa kwamba jaji alikuwa anawasaidia mawakili wetu kwamba ni mambo ya ukweli, kwamba hata mawakili wao hawakuweza kuthibitisha. Waliwazi wenzetu hawana